me ngode ka kwa la la jenu changan wapis budget ka pastor sheng shoot ramu kucha pastor sheng shoot pastor midit malaro ko la jalade anta mo ngode lade ni medane ngode kwa dong ta karun die walun bakel warun baro and that time ta grade 2 work grade 3 and then la be right kot beje belat biga na la kre lwakot then shwa la ko ngode kwa reason nagar wante la dare lwakos kan ngode kwa shu menatama naga jeno de rande right kot dare jalat ne dial tin konti la pastory nakaya la roi kot gwa la roi kot chejek amagwa pastor kon tin tin chimwa nyin 7 advantage and a pastor gwa dan tetin tika Christian temple and tika lwa ko the din dan tetin it does not matter one matter origin la roi kot jala matter ne so la roi kot chejek men gwa jene entama chetek tungwan tichi talk kaken ngana te konte kwi tani dong dinen kaka right now chicken ne te konte lat ke normal teaching ngi kan gospel cha jele bibel chele bun wona ko ken ate te ngai ken ke long ki ye kon mi chile ben kaka no kate ne ti chide tin re ko zana mo at don't tell me jam chirana lat but can me take a year kot ko be prophesied e bela no ta ko Holy Spirit but ke chirana mega no ne ko jel gare tuak la jel jin ka luk tiaidu no mi jel ke ji ke kul mutot bila jodo go chutin dong ko ne biyo jek taram bi tal mlare karan ko ngi jeno laden right kot man sa di na wodi ba siang kwara kot ba je dil no neten kon atin kwai ko konyal reason alat kan roi kot ka gwaze dan o ken ngi ken no nueri rudi andial ka jikulang to gorga ni tijek gorga ni jiwal dia ngi kon re dwarande kon shungach so kan dit kon dial ti chikul didan walle ko chikan chiang jiek chikan ngane gwaze dan ka chare rudi rit chiga ben ka yechu kreso ko biken man gwana jen man de ladaran ano nok dam mor shit ka man nok rodu nok nyim mor shit ka man nok rodu ka nok gwan ti ku duba shit ka man nok rodu nok shek du ka nok gat ko shit ka man nok rodu shikana je ka yesu kreso ajen let keneja ka wajen ka rudin ka chiang jiek shikana ngach ka ci kullo jen ja jaw gertin already so kan ka example te gera kadong rara dien metelo de ko kunyal ko be dora le dika be jele ne gerba man yam jika lanyam o siang jek chagwa ko ri kan ko kon wer kul jena kon ke tiel ken nyir ko kori kan wo ko dantina ne de tor kan ci kero ne kan ne ko ne charen yet ko ne ye chukarso tana da tamatin kul on beke re ko ne ye chukarso kan ne ko no kwa bet ko ala balat chuidien chokule ben bom etit kon let kinke e keni chaka tich bat china pi ku yana la loere igwa kati chirudien lut ka gor kono kon kate go wona joke jok ka gor kon de kono niam aderi udan dial de kante de ken jek de ka to go de ken kala dwi mon de ken ken de ken ka lok dine dial de ka lat de loinen dial de tet de dorande je miet de kwakte kon lat ka do de kon kalat bat chakul beteke o take ne ti mies kaneka ti bida ti kane chaka de question ke doctrine tin kon ti ke tin kon lat korodian bible cha ko wiran te me chalat anore bible ka wa gan metoda ko jen chemet bom che de luang la miet ne de kwa the same thing me dan me ngot kon ka kwa la lat ni jite tot ko te ka some question ti de luang ko mu logika kanyo te ga tit ko ken ti ran ga de mu luang ko mu logika ba mi chiran mi che tich
chetem right now dong de ran tejen wone ko no kus kon long angum yure cheten gwa dan to content gwasme de je chiran che de ansat. But the most important thing jana awojin bu kunyal bu raja dan chalat bidi lalet raja chalat jana no rodun la da rodun ka michi mi jiyam shinen ka damor ka nyimor ka mamadu ka babadu ajene lerija ajene jin michi mi jiyak shinen ramma were pol ke te garek mugura balat ka shi bu luktin wajin ponu ti karek menen kon mi jiyam mi yer society dan mishine dial che ko gong ka bitcoin ay bi kana kolat ko kunyal wajin ti karek wachi contribute karitin kon de lat korodian rei duaramo so ko kuji mago kon wa gor jeno ko kon dial ko kon nin ka let ko magwa no go jeno bi magwa lat goro brami mo milen mi choda lut bi lok mi magwa chingat mi rodu ci jogdu shewel jek ci nyamdu shi chiro wo jeno shi jek ci go be face le go ni magwa kana akon yalla men jin bo mi magwa ba to ko ji ban mi ci kon ñoko lo jok lo ko rar ke jok ka gor kwang ni wa chan siang ko zama na yi ko da lar no de te ko kon ke de na kan te ge je wa ci kon bay so mura jin wo ne na te ge ne te rar siang ko ra ko nyal wa jin ti ke joy wa te ram te ke e yon kwang e chor ram te di chakal ko siang ko ra kot dundo awane ne kun community dun society dun dien ga gang ka mi jeng mu de tuok gang dun ka ke be ka aware jan mu kula ta ka awareness te mala lar ka kon me dan me chi joyal ke coronavirus me cheben dio je cha ne dial jogono yen ana ci bin dor kun amene lu akot ba chu apel ci na lu akot mi ci na ba na juch a police ni so adu ba dien o dierna alun ko dong de jui mode ne dial der ka tuk jene jona yenji duar mo mi che yudop ya chure kalun alayen chetene ya kap chang na jal che bom che kon dial nen ka western world che chang che bech chang na lad mi china let china lu akot teram lu akot guira man nyamde ko ci turuk che la rodi chine goro biar ya ka pin amana lu kun bare wo lu akot do na tin chang cha kon pin tin cha nyono cha kon pin re lu de no ena guat awa ti siang kwar ko teten adoru eni ador en guat anditina wade kula telu ay ko jelien kel gonne dial kan ko kan roda barkaje son wala gor kono de kono dialati bana mu gwani jen bana jalat bana tok bana jalat ti ko ran buluch alay ne ti lok tuka me chaji kirsa chaji lat jor lana jaga do mu gwa metele reide tele je chuer ko jin awajin no ko chwar ku je defan which mean that awajin jin nguba ajin chwar chede kaje awo bi jal ke wa lora bang la ngweno di laro chwar mo pala je ka ko run cheboloch bat chwar mu kwelanta maka ba kwalrun wandu agujije wa de dun ngu yene je menen ran doje gan mu to wa de lelde sia de nyen do de jo ko palika jong ci jengran ga karam di bija ko palika ga ton bi loga ko damor ke ram din jen ko palika jen do bdana tete bika loga ma shi o te karam mo mi mo ke bon rej ko mayen ke otine mene ko right now re lokun jen an to ngai ko na te kon ke different congregation lokun ton wan tichi mat jaram ko wide te ka doctrine ken but mat ken ka kel ko mat ken kunyal kunyala kel ka kendial rewde mat ken ko top ko yow Tyson offering mat kenten kajen jisa makelamo different doctrine but tira mo te lo ko dien ke de min jien bo were lo ko do mo be ga jogo no ba ngi kiya ki de mo kayo ke de mo tok ko te requirement cha la pin doctrine ke man made let karan let kejin let kagan so chika tennon ke akonyal bukon bi newton bana kamra of course rieten go tin kon de tin ke nyum konyal bado balar nan balat e jin chemu chala ro chillo akoda me chikan bito gwada me
yen kular kan kunel jalaro nyin kular ka kelen dia re kwanukos bat ka bomgech la jen kon kaman gwa dan ci ko da kam kon bidilu ay be bentuok den brana goro be dor be jerel jem nen kon tema we have many church more than 100 church ka kon to lukun ci ko kor ti chaleb loro bangno akuyuka akuyuko charan che gujeno lua ko chela business ko jega yu jekatin kidit konte wal she can get a question she can get a teach god can content she can kula peace chaka teach kala lar kan onene la dit la ko la kan example kake ban mi ci gatiro do le dodien mi ci jien lel ko kele la tila nyin chuerka wade gondi dere jendere jogno ci jen la roy ko dana mo ba backfire kaji kene ci le roy ko do runa kene den content baji luka baji nyir ka baji luka ken ko cenga ke jek ba the moment dan u kana ngajina mo bi ngajina ci tegumu ci tekarek kon mala we kene tin content lat ken roy ko ke lode ci mane tin content lat ke scamming ka shodje chu karaso